Giroboko nwithirite wina ntuku imbea nkwate ogeni kinteto cia Meru TV thaa ithatu cia utuku mbita Purity Muthoni na ya iya mwayera tukuthuranirite. Ndagitari Kaumutho kuria mbeo mbithi batiko gite kaita kaka thionko katika ya levi sana katika nywe bangi kana tigara na muthwanirwa owamba ng'ombe na mburi wekirwa mpine ntere cia ntobethwe tuchonete no tuchorite ng'ombe beptini na iyi cio nteto cia Meru TV thaa ithatu cia utuku. Daktari Kaumutho na uretie antobabe the osiebania no nyui bwa Nchobi muno kaita ka rutha rwa thionko nkoloki na uretie ndereba wetithia ngari no menyeri kwebuka mitino ira yumbite kwithira ikingia. Adams Thirenja ena nteto iji pakira thionko yoba menyere muno kire antobabe the katika ya levi sana katika nywe bangi kana thigara etithia pikipiki na ngari na baba menyere wetithia ngari na speed yetingi muno kusuilia accident no ntoitara thionko ire antu ba wetithia ngari na speed ba cause accident na tutigwi kuthia twina accident dene Kenya timiro akini Kenya yonde bwikuthia kimenyera manto ya kurea wetithia ngari na speed pungini wamba bwa pikipiki na bo yuthi bareke kuya pikipiki pathukume mtu baka ora pikipiki chio baketha bonge ikimenyeka bakimenyaira kukombeka ikundi bya pikipiki ibabu kwithira ira itawa car track ndene pikipiki kenda yeywa tukamenya namo ambetira pikipiki yu kenda bomba kuwatwa kwa hayo machache kana manto ya makainda thiria kuwa ngutakia Meru Christmas njamuno na nga atongeria ba Meru na botu ba heshima kume MCA betu MP betu na tongeria bonde abatari ni wananchi na bobo risi bekirite mpine Samuel Mbiti ora ukwerekana imwambo ng'ombe nyuma yo muwata na ng'ombe itandatu ntere cia Antobetwe Egiembe North mwana ng'ombe iyi Adrian Karatho awete ng'ombe iyi na mburi Kithumba cirayirwe Njuma Nthiru. OCPD omutwate William Lete aikoyera usokwa kwa ng'ombe iyi awete be mutaratarene ywa uswa Kinyamburi akiora cianto kuwa marietwa ya Ntubara bakwethira bakiringanithwa na wamba bo kwethira ubamenya mukiri onkonja aina nteto iji Meumo muthwanirwo wa mbabo ng'ombe na rieto Samuel Biti nekiri mpene ni Boris interese na iroro Antobetwe wa Egiembe North ani nyuma ya kuwatwa na ng'ombe cia wamba ithanthatu nja kwawe rira mwene ng'ombe Adriano Karatho akiaria awete ng'ombe ciawe cia Njuma amwe na mburi Kithumba rira batakinda ritho bakiuria ya Njuma regi 23 nido ndarigio bimonde muchilare ndeleswa murebi ng'ombe itere mwan kwithe mwan musuleleswa ng'ombe itera kinya muredi atironwa turi kwita malaye ndo kenjukumu ndo ngari ndeta nao tuko ndeta mamonka na malaye ndo na tori baba kwa baba ngaba nterera cia kwa ng'ombe na bacha chabweria ona no karairia twetera ng'ombe twashika na twalionga kitakene turi ng'ombe kuombe twacia ng'ombe ni thata tuchonete no tuchorite ng'ombe beptini na mburi nyanya itirona na ng'ombe kenda itironekana na nigwetikia mukuru mwene mucio na kumenya manto yayo mbe utishiri ate kumenya na twena chama ni ng'ombe wetwa Kiramburi no chama ni wa ututethereti mwanga ng'ombe igo tukakuonekana kere mbunge wa Shugo mbunge keke Egiembe North Julius Itumu na sambetia ikarekare na kuwa batira bakurwa na wamba bo thine ya wamba twanjiranirie nio na inda iciere o nonto no tukwirwa ni antu betu itukurwa tutere mamiunda tutethia manto amaingi nonto itukumenya kwina wamba bwa ndene na kwina bwambi bwanja burabwe bwa ndene kabwe ari na wathamini kuri antu basponcha wamba bo chumbura bangi ariko kuri antu bare mbusheri na batathenja ng'ombe kura nonto ya kwele ng'ombe yu nira ina kilo ira nyinge muntu athamine tamba kurethia kuchungucha ira ina nurate sawa nikenda wete bwere kore antu bara banurite nabo bara bari mamiongo eba woche ngai kuria
nondake au dithinaru yo tukwarite mira nekano akiwa ai mume kuchwa mbecha wome bo utapeli utafika kikomo na murungu wangu murungu no mwea wambo tureta hao na bukuona nya mutolo yo ng'ombe yo antuko inyinge kuona ni akana the no tura ko yinge ni antu baka mairo ariko ni antu baka mairo nango ndobora tura na cietu riro kurwa wamba iwo witethia ni umaloi riro kurwa wamba tini utethia tendugu yako wewe unajisaidia wewe mwenyewe na imbwira na rorethetie muntu komea ambai bara ingeri bara yeba bantere na ba withi Ospindi wa Mutweti William Leting akiaria na wete ng'ombe ni thandatu ira bawete na ire ingiti bakaswana nasio na batire bakusiwaza na kiri bara bonde bakawatwa bakayukirwa Italia na watho na kabamenye kioro koyo kiririko na kinya kiromba mtu wende kuwatanira na kuringa ripoti kiborisi kenda kurona wamba bo ng'ombe. Ilikuwa na ng'ombe 15 na mbuzi 8 na tumefaulu saa ile tumepata ni 6 ambaye zingine zinaendelea kufanya nini kutafuta. Tunaomba hiyo usaidizi yenu ya kupatia sisi information ili tuandaa mambo ya uhalifu. Tutakwenda askari wetu na kubera ripoti era bakabwethia ripoti era kabunga muntu miaka 10 miaka 7 wetambi kabwena kyao ke mwamba loi na iba kubwethia usunguzi ng'ombe ira inge ira no aireri ni chira thenjioro na kinyira ba thenjete oro ibarite ciongo biae wenye wamepatikana mafanya hiki kitendo watashughulikiwa kulingana na nini mujibu wa sheria. So tukae na amani, tusaidiane, tupatiane information, tutawasaidia kulingana na ripoti ile tuko nayo mpaka saa hii. Wenye walifanya hiki kitendo hatujapata, lakini tuko na mwenye poma ambaye tutakaa naye atusaidie kwa uchunguzi. Nikiripotera Meru TV kumantura Nairoro Antobeto wandi Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja nabo atongerie Tharaka ibauritie aciari batekathanie anabo bikibiki betethia kaita ka karutha rwa thiongo Nkoloki ibauritie etethia bikibiki kwethira bena license kenda batekaombe kwethira baitirima anto athoku Ndagara Wegona ena nteto iji Garari tabare meche rudharwani chemba ruiru raja na kagita karametino mingi yomba kwethero gekojero barabarani aciari borete gutika kunengerana bo bikibiki kwethero metino mingi kwethero gekareka barabarani kagitania kaibo bagutuma aciari barabe na bikibiki muje batikombe kunengerana bao tontu karametino ya mingi kumira thaino rumiana na baba nini baba kuthithia bikibiki kuitugoromba getejo mono aciari betu bachoberie kana wewe na bikibiki hakuna wendaka aona kera mwana atena license ya kuthithia kana driving license omunekera bikibiki ya kutonta ajari singire mono na rajari igoka na atwa cheri to kumia ntwa na bede to kumia iri utiaba kuthithia bikibiki tongori rithuritwo na kuri chombete kwethorikio ri gutigira nto barabathithagia bikibiki bati no utiaba kugana na njira kwethora bakinenkero license na kithomo nikenda mitino yomba kwethorwa ikinyia abaya ana bede bonde baranugamirite Batharaka ndithi na Batharaka kuboroma na tejo mono baraba tena driving license cia bikibiki bomba kuibathukie bomba kuthikiraci kengo tumba kurigiria mitino ra yingira mono ya bikibiki ntere cia Tharaka na itukoromba anene betu babonde twathurire kuma mujumbe wetu gitonga Murugara munene wekoro Susan Ngugi na MMC monde matano Matharaka mombe otethirie thaka cia bikibiki bachiretere ithomo akubi kengo bomba kuwata driving license kengo bomba gwetethia bobongwa bomba gwikinga tondu mitingo ningira mono na ni umbia kuyaria nto mono gukari wogu wamba babikibiki bothiete na mbere kwithura bukiongereka ntere cia Tharaka thirikari ni umbite kwithura kiuru kuthongera gionto giki namba bara bathiete na mbere kwithura bakija bikibiki no kurutira mukana itikuoneka boikuthi tukuromba thirikari ni ogo ntere cia Tharaka chobiria mono na yombe otumurikira bara bikibiki iri kuiyo atotiko mianjere ikuthi tondu rijo tikuoneka na okana okiomba kuija bikibiki katokanie tokwera ntigo cia kutotara na toko wata imwanki totigwira kwa borichi tio twenda kacha bikibiki ka ndagichinga tia bikibiki chondo ti waga wata iroko borichi tugakubethia kongaromba kinyego mwamba ko bangete ko yakuia bikibiki ntwitigere aga kanwe mono tondu tochobirite ni tokabirite njira cionde tokawata kibirito togachoria na mbere tokinya uthirikari no tutegere mono etuthirire kwamba bobu wa bikibiki tondu bwingira mono
Ngiripotera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Arietwo Indagara Waiguna. Na katuroke itucokerete nyuma ndaika itekuraya ukaibebe lau. Negita ringi ria gukungwira monoka gita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka mweru. Dere negita riria anto bachokaira matorene gukungwira na anto bamuchie na chore bao. Amona bore tukathingatira mawatho jau kamati na ugendi barabarene. Riboti kumakirirwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni anto biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Jwairi mwanka mweri Jwa 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantuko gwantuko ni jagetomi na neba batere kudoja ngari iria bakogenda nacho mwanka matorene. Guchoke biure bi Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giotungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho jau kamati. Kampeni idi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Neu kuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba iji 0720 888-000 kana 0734-444-725. Oringi bwa kura idi bukaingwa ntariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa ntariki 2 Januari mwaka 2023. Idhagathage nande kuigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Ziri FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Biroria ibiarorerie na birawa mwari utiringezetwe akageu na ciarekana kakaije na no ntubo weyebura bwa bwetheriwi awa ibwebereru Jesu Maria wetikia na wetikiria ukamata Kristo. Ito kuendelea zionko enzongi Meru TV na Ziri FM. Sisi ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Sisi ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na Nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down. Na sasa, it's that time again. The time for us to step up. Tuwakumbushe why Waafrika wana shine kwa ligi za majuu. So if you love football, love Africa. Cheer Africa. Africa ni sisi. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ruibo itoko karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stage next to Science Supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana customer tukimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo nibuisemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties
ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde dispatch Nkobomeru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene twena kinya ndoje shamanki net yo deira siongo wende tinya na ara musiju aku ibo ko karibishwa bwindema aja Nkobo dispatch ara kinya friend ronde twethera turina karaoke na every day of the week day and night turina inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na kinya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage ina mwana kuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Koro kineto kinyaniti kinya kireo kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarere gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa Januari 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mareije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ogeni renge kinteto cia Meru TV twicokera ni ati akoro kuma konto mwanya ibethirite bena masindano ya mucetho yo akiuthikia maune baba kubangite mucetho yo bakiura cia thirikari kwithira ikibanga njira cio semania akoro kuma konto mwanya ndene nthiji. Frank Munene ena nteto iji. Kuri no batu bakubanganiria akuru mechethere ombo bareta amwe bubumene na akuru bakuma wade Nyakisi barabatindete keni na kembeu kiri mechethe kiuthikia maune Julius Mugunoro le mubangani mechetho je agitariria wega bo kiuthigiki itwaragia mantu ja kuthiria irombere stress yu ni imwe muria ujira no ekugetha kwina mantu aguthia practice ya wita maguru yu ni imwe na kungeti information cia untu kungiro ukarika na for example yana ndi tukorege bachuga irio byo ni bikariate tukaba bya to na ndio kaigwa atirisi mantu ya bugu na itwite tature amwe tukinya mukuru ya kiuthene kia tutha mukuru atiyo aina ruko yu na ndi njire imwe akama mai clean atiyo giti ejire mo tuma mukuru ndo ate ogiti kinyana njewe etha ndi mukuru wina sober mind na njewe tezaza nikiuthikira bethirito bagikenera bakiuga bethirito bagitirimana ta wodi ya Nyakisi kwa miaka 3 na wega bura bunene kumane na kiuthigiki ni kwithirwa akuru ne bethero bakiretwa monekio ndia yeji emirege sponsor one by Mr. Mweti na ito muzokare nkatho mono ntupo
nontu bibo tuma akuru bakaumara wamba kuona akuru batukona kuma nontu mukuru kada atukumba gwita kanisa ene yani ya kanisa alija kalenja na tumara kairi nontu pengine atukunywa na atina manto yange na ndo the process mukuru no age na wonje bwa maguru na ndi no mwitionere akuru aba umare na bona na abambire kona na ibagwirirwe manto mono nontu bamwe banya family cia bachi kuraya batona na ibona na ira ya uju tontu bu mucha zo kite na njire ndo ngino nontu akuru batera umara jarango kwirite akuru bate kurikano waigwenya announcement ira thirikari gwikere dukia mantu ja akina mama anga youth empowerment anga chaundi na nda akuru mukuru akiriri ki na nwe mwenenja na yeto gwiritwo ntubuno ntwande tone nafasi ya kumira na yatwaraniria agita na mbere muguna na ataririte thirikari ne batikona na kuthithia mipango uria akuru bomba kuthera bagetirimithana thirikari ndendo bera barikane muno kiri kwambira ki mboi chaundi nonto mboi chaundi no ita ka gituka kingi muyuthi na final ya ka mukuru na ndeta akura iria ora iria emu kana mboi chaundi akinya ki mukuru akorira ndi buru na ndi twakinyira kira akuru na akuru ibo nenja bora iria buru na ibo bathi bare nkwagaya na bakara yote gintu giku na ndi thirikari ndende rikana akuru jao sponsor wato kona thietie kenda bona kumarira na nya sauti yao igika akuru ibaringe tuma kenda baigigwa bare o kinyanja mukuru akayokira ki ithuka muno atikaraja iku tonto mukuru na igwa ndi arari ai vibrant kenda igwa mukuru aiku na ndi thirikari ire mutetheria wangi nawe mwiti kiarorore mutetheria mugwati mbaru kana sponsor wa kiuthigike na thiritwe kinyango agitero mbakire atongere gutigira kiuthigike kya mauna kya akuru kare ndunda thukani ndona akuru baibo ntubachemana yao ntuko chionde tha 10 weta kuchetha na nya kuwira na hali na mtu mwite ndona ibwa ntu tiantu baingi baba kana akuru baba ntu nyari gitara siasa antu bashasa baiye akuru na baiye youth na ndati michezo ingiondra lakini yo todo kuthwani ndona ntu tulikana akuru baba kabalikane ya tumere mbona pambirie mantu ya kiuthigiki na kuliba kuwirio mantu jaja na ndengiromba ntu na ndemirika meru east to kucheza for 3 years na namba kuongereka ya achethi ndengiromba nyatongeria ba either MCA MP onenya nyangavana at least bageria ku support yetu onekera mboketho ire inter ward and if possible yeto ire county ya county kana nya sub county bwa muthia mweti na tutaririte ati akuru baba batumba kwa na njari nderi nonto kuri na kinyabia wa kumane na muchetho jojo irinjere ya kuba kwa tambaru na kuba moyo maxi charinga ni wachionde ntonji kutaro kuna award uroka chinda kana ngoro kombe nguritekere ha na shilingi ngiri 10 alafu kuri na number 2 akana ngiro ngiri 7 number 3 ngiri 5 participants o group ulabu ijire ngiri 3 na tunenya award the best player ambaye mbonga mnengera ngiri 1 na the best kiodhi kile kone kiodhi kidongi iki bagana wako ni kiodhi the best kila kidongi na mtu akizana kuwa bwega nyaga ena wandi yake dojo na twatinda tuwiraniritwe na imucetho na ndeju itetie kiwango kiaitie guru sana tejara twambiririe na gitara twambiririe twaeja number 1 trophy nontu ne kara sponsor mukuru mwo wetwa mweti na mwaka jo ndaigirwe ndena moyo go support kinyani kidogo kenda tuona trophy ya number 2 na mwaka jo kuringana na urago kadina nde tuena trophy ya number 1 na number 2 na akoro iba were tuena mucetho ijuete tena mbere na joejo kiwango kieguru muno mucethere jora jo cethi na aru tutajwona kaire katweterete cirembe mwisho eringwa kenda tumenya nu kethirwa ai mushindi wa mucetho juju na nkiromba inkoromba kethe akombeka akuruba kothoranu mucetho jojo gakurua jo kethirwa jojo account na nyajomba weta Kenya mzima jwathora jo mucetho jo muthongi muno nonto junka mucetho jo akuruba mashinani jora jo tigere jo gicethawa akuma mbeunya kisti gishugo bunge ka North Imenti nke reporter Meru TV Mbeta Frank Munene
Noe MCA wa Bogeta East Aaron Thuranira nauritie aciari utumira mbesa na njire batire na kinya otiaria imwe nontu bwa mweri wa Januari mwaka yu twitite. Kutakia wanafunzi wetu waliohitimu wenye wamemaliza masomo yao wachukue nafasi hii kufikiria, ndio ikifika mwaka ujao tukingojea hizo results zao. Results zikitokea vizuri ndio mtu au amejipanga ajue ni kosi gani ataenda kufanya, cheti gani ataenda kufanya. Wanafunzi wote wachukue hii nafasi, hata yule amepata marks iliyo chini ama iliyo juu, wote wajiandikize kwa kila shule, kwa sababu kama hii ya Bogeta East tuko na shule mingi sana za upili, na nataka hata yule amepata ile alama iliyo chini ajue hiyo sio mwisho wa maneno. Nataka wajipange wakijua hii dunia kweli kila mtu kuna ile kitu amepangiwa na Mwenyezi Mungu. Wale watakuwa na shida ya kulipiwa karo, naomba kulingana na hii serikali yetu ya county tutaweza kuwapea basali ndio waweze kusoma bila itilafu yoyote. Nataka kuwajulisha wazazi hasa wakati huu watoto wako nyumbani wameenda likizo. Wazazi tafadhali angalieni watoto wenu na muhakikisha hawa watoto mnapowapea ruhusa waende nje, mjue wakati huu wanakuanga na majaribio mengi sana. Usitumie zaidi ya vile bajeti yako ilivyo ili uweze kufurahisha watu. Kuna kesho, kuna shule inakungojea, kuna mahitaji na majukumu mengi yaliyo mbele yako. Ningependa kukutakia nikwambia kwamba jipange vizuri, kula kidogo, panga maisha yako, bakisha kile utabakisha. Watoto kesho na kuhitaji waende shule. Wewe mzee usikunywe kulewa kupindukia ama kujiburudisha kupindukia. Christmas si mambo na ulevi. Christmas ni kusherekea. Ni wakati ambao bandara ya kufanya vitu excess. Kumbuka wale watu ambao hawana chakula. Tukithiriria mubunge Otharaka John Gitonga Muruara na uritie kamiti irae na ambasari batietie baba kwenda utethio buu mbesa. Nkuluki na uritia kariba Tharaka kwithira bena ngwataniro. Ndagara wa iguna ena nteto iji. Kwenda anto Tharaka ukura. Anto Tharaka bokugohu. Ibo kwenda John Gitonga Muruara kora. Baba kwenda kote ibo kerie njera. Ikere mambura mara maruthikite mucheko mujumbe wa Tharaka Mheshimiwa Gitonga Muruara wandia mukothima marima gukongwera thigongwa mana gucokire nkatho kariba Tharaka nontu bakumugika ta mujumbe. Mheshimiwa Gitonga Muruara kithuche kanya ga gukwithirwa kiaririe ngwataniro na roritie kariba onthe bakaunti ya Tharaka Nithi kuthina mbere kwithirwa bakirikirie ngwataniro kwithirwa tie mwana wana na bamugongo. Uchubreni Tharaka constituency, uchubreni Tharaka Nithi county na gutumeni tugu na chore betu. Achore betu Tharakera yetu rigamba ng'ombe na achore betu number 1. Achore betu na tubara bechuka. Okoya baba chiangoi. Na achore betu. Na tuba champandi. Na bara be mara atubali siaro be mubambi na ba muembe na baba ngetubali na bondumu. Okoya Menyani bukaba mena na bukaba ruma na tutuma ruma na bobati aturume no tuneshima ne twina leo. Imiari ere wetu mbaru ne MCA wa Nkondi Gitonga Kithuka. Turitenwe turi amwe bwetu rombagira turatongoria benu kenda tumbo tsukuma Tharaka ikarabwega na Tharaka wenewe yenewe tatibu gukari gogu jumbe wa Tharaka nombete kwithirwa akiuria chiari batikethirwa bakinenkanira no anduru kujuriria form jiambachare kana kwithirwa bakinenkera mbasari ino akejete kuthujeta gari kirimo kamiti no rikura kamba kwithirwa gikonano na gionto giki ntikwenda kwigwa malalamiko kamiti yaku ni yetagia mbecha nigiragio mbira emide thimo njiciandika message wewe tiyandika kabarwa gotiye sheria munta kuringera thimo umbera mu kamiti waku ora wetociangalia na kupita marada mai ngwando bia basari mukure dawe nitamfukuza saa hiyo mbasari nyamana mana no tuwe na watu. Ngiripotera Meru TV kuma gichiga mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi rietu Ndagara wa iguna. Na uyo tokinya muthia wa nteto cietu cia utuku bwaruari
Rikana no watanire abatu YouTube Meru Digital, website merudigital.co.ke na kinya Facebook Meru TV Kenya. Rikana no ringire kura matatu sako irawendete au ki Facebook page yetu Meru TV Kenya, ukomenti wambiriria rietwa riaku utwire ikuri alafu uete rietwa ria your favorite matatu sako. Mbeta Purity Muthoni withire wino tuko botharime.